Hayi namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course mthetha khara like Gagash loyi nga ta hi king link of course na Bliss Boy. Yeah, so Bliss Boy previous mi nga mi hleketa hi vula leyi yena ka this video la of course lekere of course a kha chingeriwa hi Blanca kha kombisa ku fika tlanga na artist leti ntsanana a kha rifela na vanhu vo fana vo Bliss Boy wolowo nga vekela ka background sweswiwa ye walowo so Damon of course a bukwini Gagash le 17 as you can see ka poster kwana hi 19 ta July so Damon a nga ha kotanga ku performa leswi nga vuya swi susa e war hikuva Gagash of course swi n'wi kwatisile yeah so as you can see like account yena on TikTok so loko a tsandzeke ku va a performa Damon i fika a release a statement as you can see this statement kwalano ho vekele xin'we xa clear kwalano so fika kombisa ku ho kombela ku va kombela ku rivaleriwa of course ka hinkwavo vanhu lava nga of course va nga fika le a 17 ma nga ha kota ku perform of course as blend ni mhata swin'wana na swin'wana leswi a nga fika a hlangana na swona wo swi tiva vo tala of course a va ready ku va ku n'wi vona on stage mara swi fail as you can see kwalano and i disappointed ku va swi fayerini so issue yi sukile ka ti-comments loko se hi cheka le ka TikTok yeah ku na ti-comment to fana leti ni nga fatsala hi masungo kwalaho for kombisa ku u nga tshuki u performa hala before we got you as you can see a fika tsala ku never so impression leyi a yi create-ini misa loyi la kha kombisa ku hi ndlela yin'wana swi lwa ku Gagash la ku n'wi performisa for free swin'wana swa swilo leswi nga swi n'wi kwatisa Gagash sweswi mi ta mi kha mi swi loko hi khe hi ya hansi yeah I think yin'wana ya ti-comments leti of course yi nga n'wi kwatisa na leyi nga fika yi tsala hi mbhuri kwalano na va nga fika tsala ku I just love your humbleness yet knowing your worth bro yet knowing your worth bro as you can see or bra so which means la a vula na hi timhaka ta mali hi ndlela yin'wana u kombisa ku somehow a nga va a ku endla ku na ku roba yena xikarhi hence he knows his worth as you can see kwalano makuvela mhaka leyo so hi yona mhaka leyi nga kwatisa ngo Gagash because loko ya le hansi leyi ta fika kuma comment ya Gagash as you can see kwala so Gagash fika tsala ku you are asserting an impression that you were not paid it's good to be clear than tarnishing my business as you can see so in overall leswi a kha swi kombisa Bliss Boy a ku ri kombisa ku ndlela yin'wana Gagash a nga va nga n'wi hakelanga loko zama ku va hi langutisa these statements no va hi twisisa ma yi kona mhaka leyiwa so yena a fika tsala ku I don't remember telling anyone ku ri I didn't get paid mina I was just apologizing to my fans for ku va disappoint sorry if ku na leswi nga mi khomangi kahle as you can see leswi a fika tsala swona Bliss Boy and yeah kona I do agree with Gagash loko hi langutisa the way which he was replying a swi seta an impression yo a nga hakeliwangi Damon so endzhaku loko Gagash of course a tsale this post or comment on TikTok 8 hours ago ivi a endla a live video mi ta swi ku swa fambisa as you can see so ivi a nghena ka Facebook a fika endla this live yi hupe nyana some minutes a ya ha kombe 7 hours loko ni hlala but it's fine hi ku ni swi vonini ku rhange comment hala so hi fike hi twa Gagash a fika a ku what happened was that ku perform Conman ivi ku performa J John ana ha ri good ana swi hleketi kahle ku ri va mani yeah but I think vo lava so loko ya cheka da hi vo what time was it somewhere around 2 I think the mistake I did a ku ri ku va ni nga n'wi nyikanga time slot a ni kuti ngopfu ka ku swi landzelerisa sweswi as you can so ku hi Gagash leyi fika kombisa ku a nga nyika Damon wa Bliss Boy a time slot i nkarhi lowu a fika a performaku hi wona ma yi vona mhaka leyi i era leyi ngo yi endleni Gagash okay I'm a busy man loko a fika a ku lava ku perform so mina ni ku ka yena already people are leaving because it's already almost 2 and the reason why I booked with J John I think vana risimu swin'we swa ku tanyana and through the recommendations ta vanhu so a swi pfuni nchumu ku ri ku ya rini young artist lowu a ngo va ku teni yi nga kumi exposure enough
So as I've had my top point ya Gagash before ya ku so Damian Lovell Bliss Boy Africa hi man 2 le 17 because anga nyikwang time slot hikuva Gagash of course na a ri loko n'wi nyika time slot so mara nakona hi ku twisisa guys tanihi leswi mi swi vona ku Bliss Boy wa ri a young artist na yena Africa va a swi hleketerile ku at least anga expect ku a performa earlier on nyana mi kuma ku ka ha na vanhu nyana laha 17 ntani ka performa hi 2 am ma yi vona yena mhaka leyiwa arranjela siku ni ku nyika na mali ya petrol leyi nga yi tirhisa yi ta kota ku ta perform. So Gagash in other words he's trying to say ku loko se a vone ku Bliss Boy i fike hi vo ma 2 kwana ivi ya kombisa ku it's fine ni ta ku arrangela mali again ya petrol hi kota ku kuma another day laha hi nga ta kota ku of course i tlhe yi kota ku ta performa earlier on ku ri na vanhu ku i kota ku va i kuma exposure ma hi kona mhaka leyiwa depending on your availability. I need to do mistake so bad. I never like about TikTok. So people like about comment that magata gore unga perform mahala and he was like leswi already of course nga swi ke swi cover so Gagash after loko a n'wi kombiseni ku alright it's fine hi nga kuma a definite date misolo i fika posta that statement xexiya mi nga xi vona and then hi tlhe xi yisiwa na le ka TikTok laha of course kha kombisa ku yes yena nga perform mahala leswi of course nga fika swi va deceptive leswi ndlaku yena Gagash a nga n'wi hakelanga never because yena u hlamula swilo leswi u kuma ku swi u create impression ya ku nga ku ka nga hakeriwangi sort of. I don't like that kind of attitude. You can do it with other people. Mina ani munhu wa ku rhandza ku la ku deleriwa ni swi rhandza because na mina ni delela ni provoke vanhu unnecessarily. So loko ku ri ku Bliss Boy a fila ku ri maybe he was mistreated ni lo na conversation na yena and he understood mara swa ku you will go to social media munhu a fika a vulavula swi soka swi nga twisiseki u ka create impression ya ku nga ku munhu u ka nga hakeriwanga. I don't do swi swa mahala mina. Xikwatini Gagash uzikheniyie kwalani so kona ya yena ku vula ntisi na hlamulelo ra yena leri a ri wrong a vula ntisi loko va fika va kombisa ku u nga tshuki u performa hala mfo we got you endzhaku loko a tsale statement leswi a nga ha kota ku performa le 17 va fika tsala ku never swi fiki swi ndla impression yo a nga hakeloko so yena Bliss Boy ku vula ntisi a wrong ka this case because swilo ane Gagash kombiseni ku a swi vulavuriweni ku a nga performa a different day ya fika a release a statement xa this way mi tlhe mi kuma ku xi nga ri that clarify so he was wrong in overall that's it Bliss Boy was wrong the way leswi a nga deliverisa hi xiswona message wa yena because on the comments there wa swi vona vanhu va ri mali yinini you even reply and saying ku komba ku i va nyika swilo swin'wana swa ku it has to do with money no ni ku nikile mali leyi i nga lava yona i nyikiwe yona so honestly ku mi lava yi as of it I know I think a message will cover because that's all you need to hear so yeah of course ga swi tlhakombisa ku ya misolo nga performa ku ma eli mi kuma ku loko na big artists as vo Benny Mayengani a nga rambiwa na yena mi kuma ku loko sa rambiweni laha kota ku performa earlier on because vanhu va yimele Benny Mayengani yena nga kota ku performa vo ma 11 ma swona so loko ri already vo J Jonah a va performeni ya fika vo ma 2 ma swo na ku va swi wrong kwalano so mi kuma ku yena is not a big artist so vanhu mo va famba vanhu mi kuma ku vanhu va yela ku va performing so yeah a faka swilunghisa sweswo however ku ve na happy ending because loko se ka that live ku vuye ku va na a post yi nga fika endliwa hi Bliss Boy as you can see or yi sheriwe hi Gagash and loko fika hi pfula hi fika hi vona fika kombisa ku yi kombela ku va a clear up ti-misunderstandings mi fika kombisa ku Gagash u n'wi hakerini and u n'wi hakele mali hinkwayo as you can see I think a swa ha ri necessary hi hlaya ku ya hansi ku lula ntiyiso ni ngo bava yena pause mi hlaya swa ha ri necessary mara i hakeriweni demand i swi clearini na yena sweswo hi leswi a hi lava ngopfu swona sweswo so ku ve na happy ending guys ku ve na happy ending because ni vone Gagash a endle a live video in overall kha kombisa ku timhaka ti lunghisiwile na Bliss Boy i ta va kha ta performa the 17 leyi na ha twi hi section ya kokwala I'm sorry for the sound okay remember earlier on I was talking about my boy Bliss Boy we managed to solve the matter everything is proper now utavarna n'wina hi Mugqivela as of it's coming Saturday ni ta va ni vuye matimba swinene a 17 lifetime so Bliss Boy I'll book him again on Saturday ni ta va ke china 17 lifestyle on Saturday yeah ku ta ku fiwa n'wana ka hina swilo swi ta swi ta endlekela hi swoxe so sweswo mhaka swi kahle yi solviwile ka TikTok posting
hi tlhela ka TikTok sweswo a hi vona ku ku postiwini postara ya kona hi le i postini as you can see na kwalano so the same thing le ka TikTok hi ko leswin'wana vanhu a va fika va khomenta kona leswi va khomenta swilo so i mhaka kahle loko a hi clarify mhaka leyi i endle professionally so i swi voneni ku xihoxo a xi ri kona so ya i mhaka kahle swinene loko ku ri a mi nge zanga subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Yeah.